Pemirsa, Pasar Loak Sane Dumun Megenah ring Jalan Gunung Agung Denpasar makin megingsir ke lantai 3 Pasar Kreneng, Jalan Kamboja, Desa Dangin Puri Kangin, Denpasar. Makata soro barang bekas wenten ring pasar puniki, akehan merupa spare part sepeda motor, nanging kahanan Pasar Loak wus megingsir ke Pasar Kreneng lantai 3, mekanten sepi arang krame sane metumbasan. Pasar Loak rumasuk sinali tunggil genah sani kerauhin pada krama rikale matumbasan ke Pasar Kereneng. Akeh nyani krama sani seneng matumbasan ke Pasar Loak, sangkaning ring pasar inucap ka adol makata soro barang bekas antuk pengarga sani mudah tur kualitas nyani kantun becik. Pasar Loak inucap magenah ring lantai 3 Pasar Kereneng. Ring pasar puniki ka adol makata piranti wiedin spare part sepeda motor, miwah mobil sani kantun becik, minekadi lampu motor miwah mobil, bemper mobil miwah piranti tiosan. Ring pasar inucap wenten taler krama sani ngadol helm bekas. Ring pasar Loak Kreneng puniki boye wantah wenten barang bekas sani kantun mawiguna ring sepeda motor wiedin mobil irika taler kedadesang genah nyimpen wiedin ngepul barang bekas tiosan. Nyanging sangkaning magenah ring lantai 3 ngawinang krama rumah semewah jaki matumbasan. Kanan inucap ngawinang Pasar Loak sayan sepi. Nenten malih ramies kadidaweg magenah ring Jalan Gunung Agung. Agus Sudiatmike, Bali TV.